Bomkhulu imvakashele kube kuhle umsebenzi ufuleke emhlabeni wonke ezizweni ayiqhubekela phambili ngoba nami angikwenzi konke akusiyo uNkulunkulu kodwa angithi Pholobasi mina nginabantu bami nginezingilosi zabo thatha lokho uzozishela yena lo azavuthwe uma usuthanda umxolelo uma ungathandi umnikezele kuNkulunkulu nakwabakubo ngoba uhlupha uma uyindoda noma umama qinisa into yakho ukuze into yakho ihlala ibambelelekile ungavele uthathelwe nje into yakho uphila umuntu uyithanda into oyithandayo uyayibambisisa ukuze ingakuphunyuki angithi uma umuntu ehamba efuna ukubaleka mina ngithi wena ndoda uma uthatha umfazi noma unomfazi awube nento yakhe ezoba isesekelo sokuthi ngimbile la umuzo wami wami Sikolo uNkulunkulu wamthesa amandla baba wamthesa amandla abagula nabahlupeli wona wesondela mthunzi mama wakho nozophila imvakashele kube kuhle umsebenzi ufuleke emhlabeni wonke ezizweni Africa worldwide umhlaba wonke jikelele ngiyabingelela kakhulu lami igama ngingo MC Pholobasi andile wakangcobo bathi ishide limhlophe propaganda uyasabeka usixhibize singasuku rapper ngwarapel lovethe umiza uqede baliwa bonke babuya babuza abantu mapholo bakwenze njani wagadla ngeinduku singayiphethe ngabathe nathi umthambo wegazi lento mzangakini ezayifuna uzolahla uBeetroot emashidi namhlopha kithi kodulela umfo waqhula amaqhula ntombi yaqhula emzini yazabaleka neBeetroot lengane umngcwabhlehlelo zube ngesonto elizayo wena obuthi uthi ugebhela amasaladi shame disappoint kusengenzeka uphinde uhlehle lo mngcwabo ngeke baleka nopelepele noSawuda akunakudla okuzophakwa la imloyo MC Pholobasi andile umntaka mamthandi ngila kwisikhondla khondla ugobela uqweqwe lenyanga inyanga engafokisi ethi ngimenge emsebenzi yami othakaza ayibona lemsebenzi akeze esigodlweni awukwazi ukungijaja ngakaze ngakushisela lutho awukwazi ukungijaja ngakaze ngakuqunga ngalutho ngoba imithi yala ekhaya iyasebenza futhi ifana nongqeqe ngoba ihlakaniphile ngaphezulu kwami ngoba iyona yenza izinto zenzeke Dokotela omkhulu asikwamukele shengo omkhulu unqengelele mnyamane Thelezi kwabanye ubuthelezi ngiyakusaba ukuthi ngithi uyakhonya lapha ezinyangeni zakini kodwa ngingalisho ngiliphinde lokuthi hayi man usidumisile isibongo sakini sandla sokuphila usidumise ngendlela eyisimanga uthi omunye ngiye ngithi kuyena sandla sokuphila sengicela nje ukuthi unyathele kwami namhlanje sizokuthola ukuthi uyayihambela nimizi yabantu yokwenza izinsebenzo ezithile kodwa singakafiki lapho udokotela hlamba abingelela abantu emakhaya Nkosi yami ngiyababingelela abantu emhlabeni wonke jikelele emagunjini amano omhlaba uyanibingelela usandla sokuphila nasezigulini zami zonke ngiphakamisa isandla ngiyanibingelela bantu bakaNkulunkulu bantu bakababa ngithi sanibonana emhlabeni wonke uyanibingelela usandla sokuphila asingene sikujule sigxile abantu bafuna ukubethelelwa imizi Nkosi yami ithini yakho into noma kuthini ukuphawula kwakho lapho dokotela impela ukubethelela umizi ngiyawuqinisa umuzi siyawubethela umuzi siyawucupha ukuthi uma ucupha ukucupha kukodwa kubethela kukodwa kodwa umuntu uma ifika ezothi isandla sokuphila izinto zami ziyabheda ngifuna uzongibethelela ukubethela ukuvala izinto zingenzeki izinto ezimbi ukucupha usuke sowufaka izinduku zokushaya lezi zimo ezisuka kubantu ababa bamenza okubi siyabethela umuzi baba siyawusebenza siyafika emzini womuntu simsize asizakale baba uzothi omunye umuntu mina ngisegoli yebo angithandi ukuthi ngithi imali yakhe ayiphelele ngenxa ukuthi sidliwe itransport ikhehla liyakwazi nokuposa izinto zokuqinisa noma zokubethela umuzi mawungakwazi uyakwazi ukuza kumuntu ningakaze nabonana naye iyona iphi indlela okuyisebenzisa ukuze ukwazi ukuzongivikela ekhala baba mina umuntu izinto zokubethela nezokuqinisa angiziphathisi mina futhi la ekhaya ayikho into engiposa umuthi ayikho umuthi engiuposa mina singakaze sibonana mina ngiye ngithanda ukuthi sibonana angithi uyabona kunabantu abaningi ukuthi bafike inyangeni athi angisizakalanga ngomuthi kazibanibani angisizakalanga ngomuthi wezibanibani angithi ufuna ukuphathiselwa noma ifika inyanga uma ifika imnike nje mina umuntu uma ifika la ngifike ngihlale naye phansi bese ngibuka isimo sakhe ukuthi isimo sakhe simi kanjani ufanele ngimenzele kanjani ngoba izinto zabantu kazifani angithathi wonke uma ngithi lo muntu nje wenhlahla ngithathe wonke umuntu wenhlahla ngonika umuntu kodwa ngifike ngibheke isiqu sakhe ukuthi lesimo sakhe sifuna ukuthi ngisenze kanjani bese ngiyacela kulabo abantu bami bangilekelele bangivulele ngikwazi ukuthi ngimnikeze into ezokwazi ukuthi iphile kuyimsize asizakale siyakwazi ukuthi umuntu uma isefikile sikwazi ukubheka ubuntu
nabantu bakhe ukuthi yini yena ufanele simenzele yona ngalendlela yena asuka beke ngayo ukuthi iyavuma yini uma ingavumi ngimtshele ayivumi lento ifuna ukuthi mhlambe singayenza kanje ukuze ukwazi ukuthi uphumelele senza kanjalo ba Dokotela omkhulu kusekhaya lakho la yebo lapho esithi khona izinto uzenzela khona yebo ba kunezihlahla esazi ukuthi ziyahlonishwa ngokomsebenzi yazo kunjalo ba kodwa ngiyafisa ukuthi ngingagxile ekuthenini ngikunwaya amakhona kakhulu ngoba uyinyanga engazwani nokukhipha imfihlo zonke lapha kuma social network kodwa ngizoyibuza imibuzo ethi imize nezihlahla eningi isukini lezo izihlahla ihlala abanini bomuzi kunjalo ba umbuzo wami ke angazi noma uzotsheka yini mangithi ngabe udokotela ufuyile noma uyanika into yokufuya hayi imfuyo le ejwayelekile ngisho into yokusebenza ekhaya ya baba ngihlale ngisho ukuthi ngendlela engifundiswe ngayo kunemfihlo zabunyanga manje njengoba kunemfihlo zobunyanga umuntu uma isekukhona ukuthila kufunayo ukujulile ngiyengithanda ukuthi akasondele kimbaba sihlale phansi sikhulume sibone ukuthi simkhipha kanjani kodwa khona amandla akhona enginikwe wona nenginawo nama izimfihlo zala ekhaya ngikuzwile mina ngingakhomboloqi kakhulu umuntu wahamba waya emazweni wathatha isithwale esibucayi ngabe bamnikeza into alala nayo ubusuku nemini noma into emphoqelela ukuthi kube khona okuthile akwenzayo ungamluleka uthini ngosandla sokuphila engamsiza yini ukumkhumula leli joka asebhekene nalo baba izinto ezithathwa abantu zehlukahlukene njengoba zehlukahlukene ke mina ngiye ngithi uma kunento yakho ithilo wayilanda awusayifuni noma ihambi la ufuna khona fika kimi ngusandla sokuphila bese ngiyayibuka ukuthi kuyangivumela yini ukuthi lemthwalo ngakwesusa wona uma kungehlula nami kobe kuyangehlula ngoba indlela zokwenza lezi zinto azifani abanye bathatha lamandla ngokunikela ngempilo yabo abanye bathatha lamandla ngokunikela ngemndeni yabo manje ke ngifike ngibheke ukuthi lento ebakwenzela yona isima kanjani bese ngiyakwazi ukuthi uma kuvunywa ukuthi angiyesuse kuwe bese ngiyayisusa uma ngibona ukuthi kuyangehlula ngithi ayiqhubekela phambili ngoba nami angikwenzi konke angisiyi uNkulunkulu kodwa lokho enginamandla akho nalokho kungivumela ukuthi angikwenze ngiyakwenza ukuze umuntu asizakala ngisindiselwe noma angihambisani nezinto ezithinta amadlozi nomuthi kodwa nginento ethi mkhulu sengikuzwile ngifuna unginikeza into ezongenzela imali angifuni kodwa ngibuyisele emuva ukuthi sengihlabele ogogo ngenzani Nkosi yami Hlasimbe ungangisiza ngani esigabeni esinjengaleso baba ngithi mina uyabona nje ngiqokeleze ezami mina ngiyakholwa ngoba ngikholwa ngumgcojwa futhi umuntu uma efika ethi mina ngiphakamisa nje igama lika Jesu akufuni kube khona into eyibonakalayo ngiye ngithi mina fika kimi bese ngikwenzisa ngalendlela yami mina enginikezwe yona ongeza ukuthatha sigubhu ongeza ukuthatha muthi kodwa uyofika senze lolu siko lwami la ekhaya ubese uhamba wena wembatha amanda enhlahla izinto zakho zibe seziyovuleka bese kuyokwenzeka lokhu wena ukucelayo ukuthi ufisa kwenzeke khona angithi mina nginezingilozi zami okungezami ezizimfihlo zami engikwazi ukuthi uma ngiyise kuzo noma ngakuthintela khona kwenzeka lento wena osukuzoyicela noyifisayo limalini ibhavula la ekhaya mina ngifuna ke ukuprize ama price ngoba ngeke ngisho ukuthi ibhavu leli limali ethile ngesizathu esithili pholoba ngesizathu esithi abantu abafani into abasuke bazoyigezela futhi izinto zabantu izimo zemizimba yabantu ayifani ngizofike ngithi mina ibhavu la ekhaya lo 800 kanti wena into yakho ifuna u300 manje ingakho ke ngingeke ngisho ukuthi ibhavu lemali ethile umuntu uma esefikile mina la ekhaya yilapho engifike ngibuka isiqu sakhe ukuthi yena kufanele kimenzele kanjani ukuze aphumelele baba eyitolo uyafakelwa imali hayi eyitolo ngifakelwa baba imali mina akukho la ngifakelwa khona imali umuntu uza kimi ezofuna usizo kimi sivumelane ngalokho esiyobe sivumelane nakho nabantu bami naye Dokotela uyabafonela abantu bakho angibafoneli baba ucela imali alotho nangebhadi nangephutha angifonele ngisho yedwa umuntu mhlambe ake sikhulume kafishane hayi kakhulu ngoba ngifuna isinikeze lo yamuntu udumo inamba yakhe ike yahekwa Nkosi yami ekihekweni kwayo ihekwa inja nje encanga lambele naye khothoza lapha unjani eyitsheni zabanye abantu ngeshwa nina lezi zitsha zenu zingenelwe okungenayo ngoba nisukeni lapha abantu Nkosi yami engifisa ukukuthola kuwena ukuthi usinde kanjani ngoba kubukhulu ukubuyisa inamba angithi pholobasi mina nginabantu bami
nginezingilosi zami ngihlale ngisho ngithi mina uma uzama ukuthi ulwe nami uzoyibonela wena ngoba mina ngifike ngingakunaki wena lokho kwenzayo kodwa bese ngiyokhuluma nalabo abantu bami babe sebakwehlisela lo mlilo wena ozithwalela wena lo muntu owenze lokho uthwele umlilo kwemanje kuyiqiniso linganani uthi lokho ekufonela ufuna ukuzoxolisa kodwa usathe akame kancane angithi impela phela mina umuntu ngithi akame uma ngifuna qalasha zothe ngoba uzofika athi uyaxolisa ekugcineni uyaphinda futhi uyokwenza kwabanye ngifuna ukuthi umuntu aqalasha azavuthwe uma ukuthi uhamba usukela abantu angithi nje noma umuntu efike ethi abantu badlala ngami mina into engifike ngiyenze la ngithi thatha lokho uzozishela yena lo azavuthwe uma usuthanda ukumxolela umxolelo uma ungathandi umnikezele kuNkulunkulu nakwabakubo ngoba uhluphe emhlabeni kuyimalini ukungena la emasangweni yakho akungenwa ngamali la kimi ikuphi la la kimi la ekhaya kukwashenge emzini kaSandla sokuphila endaweni yasezulwini kungenzeka kusasa sikufica ungasekho la ngeke kwenzeka ngithi kukwami la awuqashile angiqashile la ukula ubona la ekhaya okwakaSandla sokuphila kunikwe khona abakubo namadlozi yakhe nezithixo singena la hlangane nezinsizwa ebeyiphethe imbuzi ezimbili nezingubo nezitsha into engathi zama gift nje bebezokwenzani laba bantu angithi nje ngoba ubona nje bekubeke kanje lapha ya basuke bazobonga imisebenzi kaSandla sokuphila uSandla sokuphila ngithi akalwe nemali ulwa nempilo yomuntu ulwa nokusizakala komuntu angisho mina ukuthi uma ungenamali hayi ungamfonela uSandla sokuphila ngithi mina woza sikuzamisa impilo yakho ukuthi ayishintshe ngoba ukho umgodi okulahla umuntu bese siyakwazi ukuthi uma seyiqalile ke manje naye sebona ukuthi hawu izinto zami seziyakhanya useyabuya nalokho anakho ngoba ubabona sebebuya bezothi hawu nakho baba sizobonga lokhu usenzele lokhu siyabona manje siyaphumelela abaningi baba bahlale befika bezobonga hawu Sandla sokuphila sibonga umoya wakho siyabonga ukuthi uma uthinta ngesandla sakho izinto zabantu zibe seziyaxazululeka kube khona ukukhanya kube nesibani uyabaleka umama endodeni uyabale hawu fanele indoda hayikhona uma uyindoda noma umama qinisa into yakho ukuze into yakho ihlala ibambelelekile ungavela uthathelwe nje into yakho uphila umuntu uyithanda into oyithandayo uyayibambisisa ukuze ingakuphunyuka angithi uma umuntu ehamba efuna ukubaleka mina ngithi wena ndoda uma uthatha umfazi noma unomfazi awube nento yakhe ezoba isesekelo sokuthi ngibile la umuzo wami kumuntu wesifazana hey lo baba ngiyamthanda manje ngifuna ukuthi sakhe umuzi naye mbiyele phela into yakho uyayigada ngeke uvele uthi ufuyile inkomo zakho azilale sibayeni zilale ehlathini bazozizwa nike inamba dokotela Sobile 063 44 717 88 yeah kube intokozo futhi siyakuhlonipha kakhulu ukuzivumela kwakho singene ngaphakathi soSiyabonga TV1 inkosi kubusisa amen.